President Uhuru Kenyatta bire kuruguria waki wa farafara ya Thiriva Machakos farafara ire tanyitwo kwaramia miake gicigo-ini giki. Na on thabari yake githiaga na mbere, President Kenyatta aruguria mucongo wa kuririkana Paul Ngei uria ni umwe wa njamba cia kaunti ino ya Machakos. Mucongo ucio uri junction ya Machakos ni njira imwe ya kaunti ino kuririkana njamba ciayo. Angi maririkanitwo na njira ino ya micongo guku kaunti ya Machakos ni Maulu Mutisia na Mwindi Mbingu. Na ndipo sasa tukasema tuzindue hii statue yake siku hii, kwa sababu siku hii ni siku muhimu sana kwetu sisi zote. Na kuo kiharo-ini gia Kenyatta kuruna nini mekuroketerera mara ateire nyina gukungwira muthi uyu ndumo na ndaci nacio cia kirekererio. Na aria makiuĩ guthia rwimbo makirekereria na kuitirwo na ngoro cia kugerera rwimbo. Nake agikinya kiharo-ini giki, President Uhuru Kenyatta egwetereirwo ta mbathi ni hamwe na angi munini wake William Ruto. Tumkaribishe kwa makofi tukifuata bendi ya Maroon tafadhali Kenya. Na thutha wake gukinya niguo magana maria megwikinyitie na aria mekuingiriirio kuingira kiharo-ini giki metikiriirio kuingira ona gutiuika kuma na ritimurano gatagati kao na mbutu ya ugitiri. Na hindi ya ritimurano iyo niguo mundu umwe akuire na angi maigana na kugurario magitwarwo thibitari-ini iria cia hakuhi. Sasa kupiga simu ilichukuliwa na mwanamke mwingine akaniambia kwa Machakos, alafu mwenye simu ni bibi yangu amenaswa na stima na ameanguka hapo chini. Nikamuuliza ilikuwaje, akaniambia watu walianza kukimbizana wanarusha mawe. Sasa wakamvuruta, akavurutika, akashika life wire. Ikamnasa na mimi nikaona amenaswa, nikampiga kwa mkono. Ni Mungu tu ameniokoa, maana hiyo stima ingeingia kwangu na wengine waine nikawatupa kando. Hawakushikwa sana. Ndumiriri-ini yake President Kenyatta ni ingini atogiritie andu matiganite ni undu wa itemi riao hari ukuria wa bururi. Ona njorua cia mahenya guku bururi-ini itinatigwo na thutha. Zamba Kitonga, Kivutha Kibwana, who is a governor today, Martha Karua, James Orengo, and many others. We have also our most recent heroes from Rio. And let me single out Para-Olympian Samuel Mushai, who brought home 2 gold medals, Jemima Somgok, the first Kenyan woman ever to win an Olympic marathon gold, and Eliud Kipchoge. Na thutha wa mambura maya mihang'o ingi no yakiriirie icigo-ini ngurani cia kaunti ino. Ni mambura maria mekurehete hamwe atongoria thirikari na mung'ethaniro ritana ria thayu na uiguano mwerekera-ini wa githurano kinene giukite ugititirithio. Na thutha wa kaunti ya Machakos, mambura maya no megutwarwo kaunti-ini iria ingi itanya riri gukuria wathani wa matura. Ngirifuatira Inooro TV kuma Machakos, ritwa rĩakwa nĩ Macharia wa Gachuru.